guys, welcome back to another video. Mayam ngasi ki video asida India Gate ta chatpane halakpane achapochabane ado mayam da punja laga Rs.100 na konana ba sindoine ado hoje ai thokodore mana shirt ama detle jeans le ado tari mayam. Let's go into the video. Hoje paisa save tong na ba khong na laga metro station da yore bucharake hoje metro station yauzare I metro card ki recharge loy kre to na hoje ticket ka ga sat diya roi to na online ticket ka age hoje samana lai re gi ngasi ki ticket hoje metro manak ta yau do re makha ko mai को पकड़कर रखें Mayam India Gate ki nearest metro station je Khan Market ka Central Secretariat ka ne ado ai Khan Market te ki thoksare e aduga ngasi je 100 rupees ki challenge ni na auto la rak tre khong no oina la e 1.1 kilometer walking oina ba na khong na tum la e hoje gau sala ka dore around 700 meter mugwatli hoje 1.1 kilometer walk torba matung da yauzare finally India Gate ware khwang ga nai mi khuyam jamti ngo Sunday ni na saman bazida ising zu khangam da na brong sawar male. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul. Ano di hoje me kai achapo chabe abalagi yengurasi duga manung changa su yengurasla Positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. Plus 20 ke extra rage sikhai do gadi 60 lem do ne hoje how Memory lane isn't that too far away. hoje nungdang oisala bagi India Gate mai than ma hore hoje pung tare tare duna hoje ai yum hanna ba tawzarage Rs.40 diloi gre hanbada metro da Rs.20 amaga ungchangani paisa khar le mi nodi bu kari amuk sasige amge mukisi hair bands man lai re Rs.60 ne hai re ba adoina bargain torga 40 talore ado Rs.80 log re ko singa Rs.20 le maduna yunda halani agi hair bands se phazabra mayam hozik ai exit lom da thokchara e yumda halani ngasai ki type ta dum metro da gi halani do tadi mayam video se sa dalo sanjarage mayek seng musukar handare ado video se loi phawing me bugida mak. Thank you very much. Mathangi video dom thaina rasana. Bye bye. Take care. Bye hagra matung bawda hozik phawa video yeng biriba singbu special thank you. Ai yum yauzare waring asi je phana am chat credo amukka na. Thank you very much. Video se bing bugida mak. Final bye bye. Take care.